Batoto ya Sud Kivu, batoto ya Buvira, mjambo. Message ya nini tunaleta bandugu bapenzi? Message ya amani, ni kusema vita ilishakuwa nyuma yetu. Mkubwa wa nchi ananituma nikibambia, malgré ma montage, malgré ma situation, musiokope tena kitu, vita iko nyuma yetu. Mkubwa wa nchi alitia mabatterie zote en marche, notamment sur le plan diplomatique. Na ile diplomatie alifanya depuis alingia au pouvoir, mais surtout récemment inaanza porter fruit. Vita iko inaenda kwa nyuma yetu, na mutasikia tout d'un moment à l'autre bale batu yote banajiretire, banakuwa kantone, wengine banatoka banarudia kwa walitokaka kwabo, na tunarudia kwa makazi yetu respectivement mu territoire zote zilikuwa occupées. C'est-à-dire si tunarudia Bukavu, wengine banarudia Goma, Bunagana. Eh bien mimi nabapa assurance, ile ni kweli, haiko teorie politique, pas du tout, itafanyika na mutaona. Na ndio maana ningependa mbele wakati kuremercier non seulement les membres du gouvernement, mais remercier très sincèrement population ya Sud Kivu, population ya RDC en général, et tout particulièrement population yetu ya hapa Uvira. Bandugu wapenzi, mulionesha kama hamuko bayuma, muko determiné ku protéger nchi yetu. Na gizi binakuwaka tu. En tout cas, félicitations, muli résister na munaendelea ku résister. Na tunapashwa endelea, ile hatuna shwa. Félicitations kuma tribu zote zinaishi hapa, kwa Kongomani yote na bebalichagula kuya kuishi hapa kutoka nje, saba Burundi na bengine. Shibote tuko bamoya, union fait la force. Tutakuwa ngufu kama hatudistingue batu selon leur couleur politique, leurs origines, leurs ethnies, leurs tribus. Nous appartenons tous à une seule famille, la famille dirigée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Shibote ni watoto ya mama moya baba moya, na tuungane vile. Nipenda aussi ni profiter ku féliciter mwenzetu vice-gouverneur Maître Jean-Jacques Elakano kwa kazi alifanya hapa na ensemble ya gouvernement yote. Mulipigana ma condition moi très difficile, usimame bakupige mikono ndugu wangu. S'il vous plaît, moi acclamer mwenzetu naye. Merci. À travers lui, équipe yetu yote ya ba ministre, ba membre ya gouvernement, batu yetu ya kazi tunaa kama inakuwa miaka miezi ine ya mulipio, mais tutabirudia amo sasa hivi. Na batu yote ya kazi vali lutter juu kueseye kutenir autorité de l'État hapa. Tunawapigia aksanti sana vraiment. Tunapigia aksanti sana bandugu wetu wa force ya défense na sécurité, c'est-à-dire renseignement, armée na police. Malgré ma critique yenye iko inapali itakuwa saa kusie na shi tuko na ma critique na bengine, alakini kazi banduki yangu haikukuwa facile. Aba ba soda bali sacrifier, ba policier bali sacrifier, ba renseignement nao bali fa kazi yabo, malgré que l'un ou l'autre benye bali abakufanya makipitendo ya mzuri haiko bote. Hapana, ba soda yetu banduku tuendelee tunabaunga mkono na tunaungana mkono shibote, na tutasababu batoto yetu ba nani ba RAD, hein, c'est-à-dire réserve armée de la défense, y compris bantuku yetu ba grand yetu ba petit yetu ba dada yetu ba kaka yetu ba wazalendo, mupige mikono na ile Mungu mnasaidia kuproteger mwingine, muendelee vile kokote kwenye batoto yetu biko ku front, kokote kwenye beko ku front, ama Sud Kivu wala Nord Kivu wala wapi, Mungu mnatusikia mwe kama province ya Sud Kivu iko na nyie, mkubwa wa nchi iko na nyie, tutapata processus wakati ya kuintégrer vraiment strictement réserve armée à défense, na mkubwa wa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko très déterminé juu ya ile, na tutaangalia jinsi ya kumsaidia na kuendelea kumuunga mkono. À part ça, nilitaka kufeliciter aussi ba ndugu wetu ba Burundi, armée burundaise, population burundaise na hizi société burundaise zote zinaruhusiwa kujenga mabalabala.
Tungependa tubapigie nabo aksanti sana kwa kazi yote biko wanafanya na accompagnement kwa mkubwa Evariste Ndayishimiye, président de la République wabo na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja. Nilipenda aussi ni remercier président wa Assemblée provinciale à Sud Kivu na ba député betu bote ko ba féliciter aussi na courage na détermination. Na yo a condition moko mnatumika mwe ko nguvu sana. Na yo magumu mulipita mu na tungali tunapita mu, mais tutatia shiboti akili pamoja tuone gisi ya kuweza kujugilia magumu zimwazimoya. Na ndabaelezea aussi démarches zenilifanya nje juu batupatie ma moyens ya kufonctionner, qu'elles soient auprès de l'État, qu'elles soient auprès du système des Nations Unies, batupapi équipement, logistique, ainsi de suite, ya te permettre de tourner correctement. En tout cas, Assemblée provinciale, ninjo ba chef yetu ninjo munatuma tuko hapa, nikipenda kuba féliciter aussi na kuba encourager. Nani ma organisation ya médias, société civile, ba droits de l'homme, ba les bote banduku, la population yote en général, moi je sentir concerné, ma plateforme interreligieuse, tunawapigia asante sana parce que muli résister na munaendelea ku résister, tuendelee vile. Maintenant, nilitoka hapa le 17 février 2025, mkubwa wa nchi alitumaka avion spécial ikiwa kunikamata hapa. Na nikaenda discrètement, nikafika Kinshasa, ilikuwa akasema non, tunapenda ba acteurs internationaux, ba acteurs nationaux basikie réalité ya gisi bitu kuna pitika ku terrain, qui est responsable vita inatoka wapi, subasma zayo ni nini, pourquoi province ya Sud Kivu depuis 30 ans muko tu magumu iko tu attaqué. Il fallait province na kwa représenter na ndio nilisumulia na mwenzetu adjoint wangu Jean-Jacques Elakano na equipe ya wengine ba ministre, tukafanya réunion tukasema non, uende mbio. Sasa nipata feu vert na instruction ya mkubwa wa nchi matérialisé par le vice-premier ministre wetu wa intérieur mkubwa Jackman Shabani. Immédiatement nikaenda. Sasa nifika Kinshasa, tulitumika na mkubwa wa nchi, tulitumika na ba ministre, mulionaka baliona ma video na kama nimeonaka, tulitumika naye 2 sessions de travail directement, tulitumika naye, nilionana na ministre wa affaires première ministre madame Soumina, nilionana na ba ministre ba mingi. Mais à part ça, nilionana aussi na système yote ya Nations Unies na ma ONG zote. Na bitu nilikuwa na lomba ya kwanza ilikuwa kulomba aide humanitaire kusudi Sud Kivu kwenye violation des droits de l'homme za grave ziko notamment ma territoire occupé. Ya kwanza batutilie commission d'enquête internationale ya kumene investigation sur ma massacre et ma violation des droits de l'homme qu'on a fanyika ma territoire occupé. Na ile tulifanya ile plaidoyer nani au commissaire l'ONU aux droits de l'homme toka Genève alituma équipe haikufika Uvira mais ilijilimitea au Burundi, mais iko inarudia hapa balifanya collecte information na si base de données tuko na ile incident zote qui est responsable fanyika wapi si ugani, tulicrée base de données na tulisha ipatia procureur wa cour pénal spécial mwenye d'ailleurs alikuwa huko il y a pas longtemps niko narudia tena. Tulitumika aussi na bakubwa nchi kulomba ba renforcer ba soda bezi tumika kama wako nakula bien, kama biko alala bien, kama balipiwi itakuwa danger kwa population na tuwezi gagner vita mwele ma condition. Hapana ile tu, à part ça kuko ba petit tu hapa ba ndugu wetu wazalendo na biko na lutter abezi hivi vitu basi kiolela tu. Non, il faut na bana retrouver kwa kisi wapate motivation. Kwa kudefendre nchi ifo moyen na kwa. Na unasikia makope ilikuwa c'est que huko walikuwa napata malaria ya basoda banazidame, wengi wanasema biko na maeffectif za yulu na haziko hazo. Na ndio mama muliona bila kuexagere mkubwa wa nchi alishange dynamique, alishange, alitia bakubwa ba mupya ba armée na kusema kama ifo bitu inakuwa na changer. Na si sasa haiko tena kujere sawa mbele ile maerere ya mbele nye uko naacha komanda na kwambia bia nataka tuko na 10 milioni, kama 10 milioni tutasema twende tuone ile 10 milioni tuione.
désormais takuwa aseme commandant na kuambia non niko na bataillon, ni bataillon organique par exemple de 2500 enfin 1500 personnes. Tutamwambia tuone ile 1500 personnes iko wapi. Bana tuambia walibapatia ration yabo. Tunataka sasa tuone kama mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alituma franka ya 32,000 hommes hapa Sud Kivu na Maniema. Tunapenda tuone ile franga ilifikia kila soda. Soda silale njala sivale mubaya sino bile vinaisha. Na njo komba tulienda amo na babibi ya soda batota ba soda basishi tena mu misere. Mkubwa wa nchi hapendi bile. Hapendi bile. Na ndio alisema kuya ikala na mie huku tupange pamoja, tulipanga ile loa ile ma projet yote. Na ndio mliona mkupiganisha tulilite tukambia yeye anafanya kwanza geste moya urgent yenye itasulager basoda yetu. Na ndio mliona kama mbio resama bali double solde. Hayakuwa mingi, mkubwa nchi alisema hatuyatambuka. Mais alidouble kwanza hayo juu kusaidia geste ya rapide. Na kazi yetu si ba dirigeable ni kuverifier kama ile solde ilifikia hapo kila soda alipata. Sawa? Donc voilà une des missions. Ingine mission ilikuwa kuambia ba humanitaire bakuye huku mbio. Bakuye huku wakisaidia pas seulement mu territoire occupé batie couloir humanitaire na aide humanitaire. Médicaments, chakula ainsi de suite. Mais hapana ma projet de développement. Ma projet de développement inapaswa fanyika ma territoire non occupé. C'est-à-dire ma contrat tulisinya kanabo bakuye baanze zitengenezea hapa sasa. Na ndio maana ningependa ni assurer batoto wa Uvira nyinyi mba kwanza mlitupanga jina Magufuli mtaona changement hapo. Sawa? Batoto wa Uvira tunapenda tubambie kama tutatumika na mwenzetu vice gouverneur na equipe yote ya ba député na ba leader d'opinion bote wazalendo wa soda tout ça juu ya kuchanger. Kitu ya kwanza priorité itakuwa paix na sécurité. Hii tuko na bapeti bana circuler mu ville na maarme iko na ogopesha raia na haibebe image ya bien. Mais tutaikala na benzetu nabo tusiseme tubatoshe na habana kitu ya kudame aussi. Bako na lala njala. Bapeti biko kufront bapata hata 1000 francs. Bile navyo tunapaswa hala hizi ya kubishanje. Tuekala na bandugu yetu tuesie kuangalia solution gani itatusaidia si bote. Kusudi bakwe ba accompagnateur ya basoda yetu na siku bitu inaanza endeka parce que bientôt ibi byote bitaisha na tutaingia sasa mu justice sasa itafanyika. Kila mtu atakuwa responsable ya maakti yake. Mena kitu kingine tulikuwa nasema tulilomba bakubwa inchi bakuye huku ba mingi. Tuliambia bakubwa kule musibakie kule mu reconforter population ya Sud Kivu si vous mko mnapita hata hamuna kitu ya kupana meme muonekane tu. Na je crois que miezi inaisha muliona quand même beaucoup de visites huko ngambo. Mama première dame, chef d'état-major armée na bengi bakubwa bali succéder hapa na mwingine huko mnakuwa na ile aide humanitaire tulilomba. Dada yetu yuko nafika hapa bientôt naye mama ministre wetu wa affaires sociales action humanitaire surtout kwenda kuangalia bandugu wetu ya kule Kasaba. Kasaba pale Fizi kwenye bitu ilifanyika Ebola ilimaliza bandugu wetu, tutafika kule aussi. Sasa juu ya ma projet ya développement tulilomba nayo. Tulisinya kama contrat na Nations Unies Bukavu. Na ile ma contrat na lomba par exemple na Banque Mondiale aussi kutia mapave kunini muliona tulishaanza Bukavu no? Mais sasa ile ma projet tulienda kubambia kule hivi hatuwezi fanyia kule tuzitransférer déjà hapa. Sawa? Na ndio maana vraiment tutapiganisha de sorte que tutatumika mu rythme. Tutaikala na haba ba mabalabala haba, tutaikala nabo fara comme on dit hein. Tuambiane vérité sasa. Koma hii balabala inza kawia hii miaka yote, nini probleme iko wapi? Koma ile ya kutoka Gatumba mpaka hapa ku rond-point inakawia ni nini? Qu'est-ce qui est derrière ça? Na hivi tuko en contact na mkubwa wa nchi, ni bitu tutakuwa naza kwenye mko bloqué kama hakuna frana nini, tunaita president directement tunamwambia bana tuko mwa situation, capitale ya province en attendant ni hapa, il faut ma projet naendeka mbio. Donc voilà bien tubebaka kule aussi na tutafatilia. Sasa tulilomba aussi
province nayo itapiganisha malgré ma difficulté juu ya kufanya hata projet moya la mbili ya impact rapide kwa kutuma message kwa population yetu hapa Uvira. Projet impact rapide tutaikala na ba député élu ya Uvira d'ici kesho, tuangalie kitu gani ya urgent yenye tunaweza fanya. Tusikia kuko soko yenye iko na jinoae, soko ya Bazairoa, c'est ça? Soko Zairoa. Voilà. Donc tusikia kama ile ndio bakubwa ba député wetu watachagula na population, tutaangalia kitu tunaweza fa mbio projet moya wala mbili. Hii rivière nao Luanga niliprometraka ile mpaka hivi yafanyika. Tutaangalia ile madevi balipatiaka, même si tutaanza petit à petit, il faut tunaanza quelque chose. Nani juu ya suivi sasa oui, kuko ingine dossier tubebaka kwenda kutafuta lare. Tulienda tafuta lare kule. Mais utaenda na njala hapa sikukia nazo. Ilikuwa hivi depuis novembre. Jean-Jacques, depuis novembre, hatuyapataka retrocession. Ile franga banarudisha, munalipa matax, Kinshasa mapesa kuturudishia 40% les lare. Sasa ile lare tulipiganisha hayafika. Mais mimi nasikia Mungu akibariki inaweza toka hii semaine na mtajua. C'est-à-dire tusangalia batu yetu ya kazi, ba administrateur du territoire, bebiko Bukavu, batu ya kazi na wengine bebiko huku na bebiko ma territoire. Na wapate hata quelque chose kilo kwa inaweza saidia famille. Tellement magumu ilishapita et on en est vraiment conscient. Bali tuambia kama inaweza toka d'ici quelques jours. Sasa juu ya nani ya projet tutaikala na bandugu wetu ba force de défense et de sécurité d'ici kesho, à partir ya kesho tutaikala na basoda bakuwa basoda tusikie bien situation yabo, parce que l'indio ilikuwa problème ba biloko basoda kwa sababu ile ya basoda usigusi inekine tu. Hapana, mimi niko representative wa Tshisekedi hapa, tunapasha kusa kubiti yote ayo vile. Tutaikala na basoda bandugu wetu, angalie tunaweza basaidia kunini kwa kufera avancer ma agenda zimwazimo, kwa kufera avancer armée yetu ikuwe bien, ilale bien, idame bien, na ndio bafanya na bapate équipement bien. À côté de ça, tutaikala na bandugu wetu ba zalendo. Wazawaza tutaikala nabo tubasikie, tuangalie kama tunaweza renforcer, lakini ideologie itakuwa moya tu. Kama munapata kakitu kaloko, uko commandant, uko general, uko colonel, uko mkubwa wa wazawaza, bwana tunapenda tusikie kitu, maana tutaverifier kama petit mweko ku front kule alipata kitu. Ayo vile tutaangalia gizi ya kusaidiana vraiment. Kama kakitu kaloka nataka petit na kule ku front ajiretrouver. Sawa? Ndio ile. Sasa kitu ingine tutafatilia solde ya basoda, comme je l'ai dit. Ma salaire yao na avantage yao y compris ration alimentaire tutaifuatilia na kwenye takuwa bloqué. Nasikia ba mère ya basoda bikokula. Asante sana mère. Les épouses. Sawa mama. Bile bya zamani tutaisee kubitoka amo, tusindikize bakubwa yetu ya basoda mkono kwa mkono, tuone kizia kuaméliorer condition yenu. Juu ya nini hapa tuko décider comme je l'ai dit kuacha trace hapa Uvira. Na vraiment yipeke utajionea juu ya nani maproje mbalimbali jiskwake nilisha sema. Kuko maproje ya mabarabara iko hapa, tunataka tubatie mu ritme ya kutumika busiku na mchana. Sawa? Mnakumbuka ile barabara kutoka Bukavu Nyangezi Kamanyola, sasa tulifikaka ilikuwa kwa 4 km. Na balikuwa wanafanya plus de 10 ans. Hii mabarabara ilisha kawia. Batuambie kwa biko bloqué, kama seni lare njiko bloqué. Kama sina wakati Jean-Jacques anaweza enda Kinshasa anaonana na bakubwa, antuka tutaita mkubwa wa nchi mwambie s'il vous plaît, Uvira ndio capitale yetu leo, il faut que les choses avancent. Na hii barabara vraiment hii rythme biko wako tese kuangalia kisi ya kuideveloper. Kuko ma projet ingine mbalimbali nilipenda tu nibambi kama tusema mingi tena, ni kusema tu kama tutapiganisha pamoja
kuko maproje mbalimbali iko munjia, kuko ekipe ingine itafika kesho na ingine itafika lundi juu ya kuangalia gisi ya kusaidia. Mena kuko ingine mabitu yenye siwezi sema hapa juu ni ma secret d'etat, lakini hatutasema mingi juu ni kuko ingine ma secret tungali muvita enemia sibisikie. Na ni kusema kama tunapenda mkubwa wa nchi aliniambia nikie nibambie kama vita inaisha. Mimi nawaambia mimi niko ma discussion ya yolo, vita iko na vide, haiko populisme. Na hivi iko na vide, tutarudia kunjia normal na ile justice sasa itarudia kumustari. Mwenye aliua, mwenye aliiba, mwenye aliviole manani, eh bien justice itarudia kumsana, kila mtu atakuwa responsable wa acte zake. Sawa? Na sasa bintu ingine banduku wangu, mwaima wakati ni wakati ya nguvu sana, tuungane mikono. Uwe Mubembe, uwe Mushi, uwe Murega, uwe Munande, uwe Kongolewa wapi na wapi, tuungane mkono shibote tuko bamoya. Ile babitu ya kikabila kabila hapana, tuungane mkono na basoda yetu tubaunge mkono. Tufanye ile promotion ya relation civilo-militaire, ba civile basaidi basoda basaidi ba civile. Kwa unaona soda unasikia amani, usisikie boga kukwepa se kufa ngwe nenea. Hayo vile vraiment tuangalie gisi ya kuishi pamoja na tuapuye mkubwa Tshisekedi. Mena kitu ingine ilitasemea hapa ni traîtrise, traître. Kuko ba traître ba moya benye biko bana trahir mwingine, bana trahir inchi. Hayo vile kuko batu benye atuka Bukavu Mungu bonona bitu iko nafanyika. Mungu mnafuata Bukavu dans les environnements territoires occupés. Aye tu batu wanaweza jipermettre kuuzisha manyumba na mashamba ya leta. Aye wala ya privé. Kunyanganya metogari ya batu. Ndio unasikia ni makope ba Kongole betu bote ba garçon beke kope ba lukwa batu wetu ya kazi banaingia mwele makope. Wa shamba ya Bukavu ndio vile ya kwanza le plus cher au monde entier mashamba. Kakipande kapata hivyo unasikia $500,000. Do bale batu tuko na baingizia mafranka mwana bale batu ya Bukavu venye biko anaenda uza ile mashamba. Banusha ile mashamba na signaler bayue kama biko banasaidia njo ennemi aji renforcer. Parce que ça va naujisha ile frange ko nenda mu banki gani? Kuna kuko banki ya Bukavu. Iko nenda Kamembe no kuma banki ya Rwanda. C'est-à-dire banaziprofiter amo, banaziuza amo maarme, inarudia tena kia kututerroriser. Comment vraiment Congolais anaweza faa bitu ya vile? Tunapenda tuambie bandugu yetu biko Bukavu, population muangalie bale batu biko naujisha mashamba na kuuza mashamba ya batu. Muyoka ni ba enemy na sasa tunarudia batafuta ingine province wala inchi ingine batenda ishi hapo. Hayo vile tutarudisha na bebiko wanafanya mandoa kule mwa ile ma territoire occupé, kama ile mandoa yote ni bongo, haiko legal. Kama anafanya ndoa soit par patriotisme, anasema mimi nachunga siku regime ya Tshisekedi narudia pale, mimi nafanya mariage yangu. Na kama hivyo parce que so nafanya mariage haiko gratuit, uko napana manjanja mbili sima ngapi, unapana lare kiloko, inaarishire tena watu na bafinancer. Na ndio maana vraiment il faut mwambi bandugu basi participer kwa effort ya division ya inchi. Mimi namaliza mkusema kama ile ma domaine tutesee kupigana mwayo na kuangalia gisi ya kusindikiza mkubwa wa inchi na vision yake Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, nilipenda ni profiter kuambia batoto yetu ya Fizi kama ile catastrophe ilifika vraiment mkubwa wa inchi na yeko très affligé l'ensemble du gouvernement na si bote tunaba bapa pole tena. Dès que nilifika il y a quelques jours nilituma mwenzetu vice-gouverneur kule na contribution yetu kiloko ya province aende saidia bandugu, na mimi nafurahi jinsi balifanya ile kazi na president wa assemblée na ekipe ya député betu, na kwa kuonesha solidarité tutatuma ingine ekipe kule dans quelques jours kwenda kuonesha ke tuko pale na mkubwa wa nchi alitutuma tusibaji. Napigia asante nyi bote bandugu bapenzi. Tutabaki hapa na mimi pana instruction kwa wenzetu wanitafutie nyumba kuikala hapo hapa.
sisi kusudi pamoja tukwe tunatumika pamoja na tuangalie jinsi ya kuproteger nchi yetu na kuangalia jinsi ya kugusa madefi mbalimbali. Ya kusema cohesion pamoja ni kusema sahihi. Haiko ndio saa ma division. Haiko ndio saa kutukanana. Haiko ndio kusema wewe ulifaa huko mauvais ainsi de suite. Vile watu wasitafute kunichonganisha na ndugu wangu Elakana usimama hapa bwana. Huyu ni petit frère, ni petit yetu, ni mtu mwa akili. Na tuendelee tunaungana mkono pamoja ndio tutaendesha vitu. Sawa? Usiseme sikufanyie kampanye kesho na kwa eli. Ndio. Namaliza mkusema kama ma division bandugu bapenzi. Ma division entre ba députés, ba ministres, ma division entre population huko na ya huko, ma division entre tel. Mwenye apendi asema anachukia Tshisekedi pour telle ou telle autre raison, ce n'est pas le moment. Sasa tuangalie vitu gani inaweza kututia pamoja pour un objectif commun ya kutosha enemy kwanza. Hayo vile na tunalomba ba fake, ba entrepreneur nao basaidie kutia franga mukese ya leta. Ndio tutavivre vile na ile franga tunapana promesse kama basoda yetu abatalala njala, ba wazalendo abatakosa quelque chose ainsi, mais tuungane kusudi tutoke mwa ile situation. Ma division itakuya nyuma, tutaregle ma compte zetu après ça ibinaisha na bitaisha bientôt. Mutasikia tunatoka hapa tunaenda weke tunaanza anza masolo siwezi pana ma detail hapa, mais c'est vrai ndio vile na kuna Ghana na kule kote watafungula, même si ennemi iko mamaguye mu campagne électronique mwa ya grave, mais kope tunawea kope ilisha vide. Ndio ile Tshisekedi alishamaliza kope, si ndio vile? Unatazama Uvira News TV. Asante.